Uba eril uba nakasnong jair uba la nre pulais nem kerta don kasap kaba kerpang kaba ublei ula ai hau ulasna bon ki jingsna ki bada usna tangda ki tri ulasna bon ki jingsna kumya ki khadu ki jok ki thlong nangta ki tepya ki pedung ki dokha bat ulasna ru wat ya ubseng kabra umde tangkata ulasna ru kumya ki biri nangta ki klip thajan ki klip kiba ki kithei ki ju penukam ha kaba ki pendai snyu ulasna ru wat ya ki kheu sentiu bat ya ki mrat kedekar togen ya pej menta ya ke kaba uba eril usna bat ubatai hangi menta kasnong jair kajengai tang kumba pra kilometer napo snong sunidan kabahap apo kamau hati konstituensi. Oh, Piyit. Fidan hayeng mo? Dan marway. Oh, pli. Phim klan bahane kanging. Ini deh, kamu ngomong ini. Phi dang thanjing than mai man. Man kesini je sengaja. Lak perisri tak jirap deh. Tanya ini, cina keno ket medit. Simcong ni murah. Kan jai tharai gini gi tiar gi badan hang ne. Kiba philai sana. Ang ni tegeduna tangwa debun jai ba sena te tangwa bun wala dei ba gula tit gi bru te nagding chatkan da habde nomor ba cina kenang ba ti jo ti dei jo bisa te lebun bangala de te hani long tang segini hi te ini kenapa itu king ni? pembangai lai spa ti yo Murah terlik. Membayar pembayaran PP siang terlik ni mo. Kani lai cina tang da geding ndir ga basisya da geding lai cina aga dor jong taga gareng yu tofser aksen boy tingi telebu kenang boy cukur dikemat menbuk bentenat anjing dan berkuak ini siajar ke dor jong ini kau pesen kubra pesen boy tingi yang pesen kubra itu ini dia jok ni long cubuk tang kata dor penkam tenang ada ini long dung kutung sat ong boy dung semerit udah ini kelong sentuh te gini di balong ci penun kam se deng ki khadu hakan te ini sina ini bompor di kenta gue ini ki temperi ongi ini ki simpol keno singi tang ban wet ni balong lais ni te ko tri sini sau sini tu ki simpol uni aksin boy di kutir di aksin kasih de umno ke tiar ne umno ne de kutir tani simpol kumba lai kentai ben sena de gador ni chispa tangka ke tang gini ge kitiar kai ndai gua kita kuat bi ben pe kita Matai. Kajing pun kamu ni long tek kong gitu pucing na company lagi ciri, ada tu kom ya kini kom, sini unlong tu, dom tacu ong no tu, temur sini unlong tu
saai kum tu daneng deset prung kum tu tiap unik kum tu tala labiang. Kaya abaci kita bacim gini kita cenong, udah cenong katuk ni lagi sepatu li, boy ni sampai beli, de ci gini berada cang cenong berada, so ni dah cang cenong, naya cim naya kit naya lagi, kata, kamu ta, ini por lockdown bong gini deh, tipe dan nona yang tak lockdown ga, pelak aplen wajib beri. Dah bejor ya cem kumtu jadi jala kamtam keju la kang bejor ya cem lok tele cupa kita kepun pencine yang auta tan yang auta tang kepun awang bar dia pun ngetai ngasna itu tu kat bapak lagi tang ngetai gino berkuat dihapun. Dengan anu itu, long itu sebuah ni penungkam dah kini, tegeni dengan cutan bapak itu baru, MK itu ni, daripada mak bantah ke putih, bah kiwatang ke tiar bu itu nak ayeng hasem tengah suplam ini baru ngan susna, yang tanda kedang ci ki, dang kuat pa, dang asna bun jai gini, labun teli tengah la bun ko la tip buru nang tatang itu pa cena tangata Baik, kum gini gi tiar ba pibu Ahmadan kat nosngi tarai kan simpor ba pincina ban pin kho ya neutri. abarok gini te long lak suban ayo kan tang ci jai te ngadang lak ban mutai kum gini siong no cisin kho tri lai sing tang ban wet la simpor sau nong haga ketin boy tingi de dengan ni rukum ta lai si tang ban wet si tang ban khotwe tu sang lele de sau singi tang ban than si san ban nong haga ketin boy tingi boy ga ngat ro wat gini biri la chne daladi kani ke rumah la tung daladi dengan ni pun terku sa kerlong dah gini selah ong ni selah sekundur ni la chat la sup untuk sepun terku sa kerlong kot ni hindi tu gini kamtam lin ni por lockdown dah jor gini dah lalu anggi gini ka lockdown jo har re titit pun je ka ju la duk de ni cucna gini dengan ni rumah la tung lagi dan tu bedik ni mentah lakan Muslim itu gue orang ketin kasih kita cara hok itu seru mongi de ketu lola duna dan tu ba dik ni kumta ka sadem ru kam bangat cer kemedik itu beri ke rumah kelong mencua ke sadem ru kamlai ka terserim melak duna kumta